Nak tahu macam mana nak connect VPN? Mari saya tunjukkan. Cara nak masuk aplikasi VPN yang mula-mula kita klik buka Google. Jadi kita type sini lah. Kita type sini lah VPN book. VPN book. Lepas type VPN book, tekan ni VPN book. Dan kita cari bahagian atas tu ada tulis free VPN. Di sini ada dah keluar ada free VPN. Jadi kita boleh gunakan sama ada gunakan protokol OpenVPN ataupun PPTP VPN ataupun outline VPN. Tapi yang sebaiknya kita gunakan OpenVPN, lebih secure lah, lebih selamat, recommended. Jadi di bawah ni ada beberapa VPN daripada luar negara, server-server daripada luar negara. Jadi di sini terdapat full feature servers. Dia membenarkan untuk P2P, P2P dan contohnya lah Kanada, Germany, French, Poland dan United Kingdom. Manakala yang fast surfing servers antaranya lah Amerika, United States, Canada, Germany, French, Poland dan juga United Kingdom. Jadi ini di bawah sekali ialah disediakan VPN credential, iaitu ada username yang kita akan masukkan ke dalam add VPN nanti, username dan juga kopi password. Jadi kita akan masuk di sana. Jadi mula-mula kita pergi ke setting pula. Dah dapat dah tahu ni, kita pergi ke setting komputer. Kita tekan setting, open setting. Open setting, kita tengok sebelah tepi ada network and internet. Dia ada wifi, VPN, mobile spot dan bahagian setting lain lah. Jadi kita tumpu kepada VPN. Dekat sini set VPN di bahagian kedua, kita tekan sini. Saya dah install 3 VPN. Sebab VPN ni ada tempoh-tempoh dia, ada masa-masa dia. Mungkin kadang satu hari dia boleh bagi 10 jam ke, ataupun 12 jam ataupun 24 jam. Tak bergantung pada VPN tersebut. Jadi kadang dia terputus, kita kena connect semula. Jadi macam saya kalau tak dapat connect VPN yang ni, kita tukar kepada VPN yang kedua atau yang ketiga. Jadi kita daripada sini network internet ni kita klik pada add VPN. Add VPN. Inilah tempat yang kita akan masukkan data-data tadi. Iaitu kita akan masukkan server name. Nak kita copy dan paste kat sini. Dan kemudian kita masukkan username dan juga password yang telah diberi. Jadi 3 perkara lah. Pertama kita masukkan server name, address, kemudian username dan juga password. Connection name di bahagian atas ni kita pilih lah. Kita buat lah. Connection 1, connection 2, connection 3 untuk kita lah. Jadi kita masuk balik, kita masuk kepada kita masuk kepada tempat setting tadi iaitu ini di Google, Google. Ini. Jadi sekarang di Google kita pilihlah sini, katalah kita pilih fast punya. Fast punya itu United States. Ini saya pernah pakai. Kita ambil kepada Germany. Klik pada sini. Copy hostname. Kemudian kita pergi ke sini tadi, add VPN. Kita tambah di sini. Nampak?
Kemudian passwordnya kita ambil dekat bawah tadi. Passwordnya di di bawah sini. Passwordnya ialah di sini. Copy. Kita ingat dia punya username adalah VPN book. Copy. Pergi semula ke tempat tadi, ke setting. Ini. Passwordnya kita tambahkan dulu. Dan juga VPN book. VPN book. Connection kita taruhlah hari ini 24 Jul 4 Jan 24 Jan. Okay. Kemudian kita save. Tadi selepas kita save, kita buka klik connect. Klik. Dan dia sedang connected. Completing the connection dan connected. Jadi sekarang anda dah boleh gunakanlah VPN 24 Januari ni. Jadi kita tengok sebagai contoh, pergi ke website Google. Contohnya kita nak masuk ke, ada satu site yang orang tak dibenarkan di Malaysia, iaitu Reddit. Kalau sebelumnya memang tak boleh buka, tapi kita buka pasal kita dah buka pada VPN. Kita kan dah boleh masuk. Okay, dah boleh masuk ke site tersebut. Satu lagi site group, tapi group hari ini semalam dah telah diluluskan untuk dibenarkan oleh MCMC supaya kita dah masuk group. Jadi kalau tak ada grup-grup dari blog semula, jadi kita boleh gunakan VPN ni lah. Jadi kita tekan sini verify, sekarang dah boleh masuk grup untuk membuat gambar-gambar grup dan sebagainya. Contohnya gambar saya pernah buat dulu, tak ada dalam history. Oh ya, dulu ada. Ni dulu saya ada buat Ulu Balang Jubera, Mentera Ulu Balang Melayu. Okey, jadi itu saja pada hari ini. Okey, dah boleh connect VPN kan? Dapatkan tutorial daripada saya di siri berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Atau tekan loceng atau download dapatkan latihan dari saya.